Llaqtamasis imaynalla kasankichis runamasis tukuy suyusmanta. Noqa umachakuni chayman hina kay qillqarini yuyayniywan. Ñawripusaykichis kay runa siminchispi chantapis kay runa masinchis pichus Castilla qallupi rimarinku chaykunapis yachanankupaq imatachus yuyayniywan umachakuni chayta. Ñawrisaq qankunapaq chantapis qankuna imatachus t'ukunkichis chayman hina qillqarimuychis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. He compuesto una canción en quechua y quiero compartir con ustedes lo que he compuesto. Es una canción por el cambio climático. Espero que les guste y se los voy a leer. Tukuy suyuspaq, tukuy suyus riqch'arinanku tiyan, kay pacha unqusqa kashan. Riqch'ariy qhawariy pachanchikta warmi, riqch'ariy qhawariy pachanchista qhari. Kay pachamama waqashan imaraykuchus unqusqa kashan. Kay pachanchista unquchisanchis tukuy imamillay ruwaspa. Charayku tukuy suyukuna kuska masq'arinanchis tiyan huk sumaq kawsay pachanchispaq. Kay pachanchista hark'arinapaq unquymanta niraq tukukusaq. Umachani sumaq yuyayniywan. Purini kay pachamamaq sunqun huk junta. Waqarispa imaraykuchus nipi runamasi yachaymunanchu kay pachamamaq unquyninmanta. Runamasillay, mañaykichis qankunata. Purina huk runa hinalla kay pachanchispi, huk sunqullawan, huk yuyayllawan, pachamama rayku. Masq'anapaq huk sumaq kawsay tukuy churinchispaq. Kay hinata qaparini tukuy uyarinawaykichispaq. Ñawi waqarin, rikuspa imaynatachus kay pachamamanchis tukukusan. Pachamamaq pata nunayninpis wañusanña. Imaraykuchus tukuy runas qhapaq kayta munanku. Charayku tukuy imata urqunku pachamamanchisπata. Imatachus ruwaymanpis kay runasta. Mana atinkuchu unachayta yachayta hampinapaq pachamamanchis. Qillqaq quiere decir escritor o compositor, Nancy Magali Acevedo Inca. Espero que les guste y espero que lo compartan. Espero que algún artista se anime a cantar esta composición para todos ustedes. Qankunapis llaqtamasis qhawarinkichis ñawripuykichis qankunapaq. Kunan t'ukuriychisa chayman hina qillqimuychis. Kay kamalla kachun waq videopi tinkuspa. Hasta aquí gente, en otro video nos vemos.